telefone yakuye mu mufuka we bwite akayerekeza ku nka bivugwa ko yari amaze kugabirwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaciye igikuba mu banyarwanda. N'ubu ntago bumva ukuntu umugabo ubarirwa mu mabiliyari y'amadolari ashobora gutunga telefone y'agaciro gato kuriya. Yitwa Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani cyangwa se Emir wa Qatari, umuyobozi umwami wa Qatari. Uyu nguyu ejo bundi kuwa kane mu cyumweru gishize ku itariki 20 yari mu gihugu cy'u Rwanda, bucya kuwa gatanu akomereze Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuvuga kuri telefone y'igitangaza. Ikaze, njye nitwa Rikirado. Igihe umugore adafite amavangingo hari icyo byaba bitwaye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ubundi aya mavangingo amaziki, uku kuzana amavangingo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nibyo mu ndimi z'amahanga bita vaginal lubrication. Aya matembabuzi agaragara igihe umukobwa cyangwa umugore afite uwo bishimanye afite akamaro gakomeye cyane, kuko aya ngaya niyo atuma umugore cyangwa umukobwa atababara igihe ari gukora imibonano mpuzabitsina. Aya kandi atuma umugabo bari gukora imibonano mpuzabitsina yumva mwishimiye. Si ibyo gusa, kuko aya ngaya anagabanya ibikomere bishobora kugaragara igihe muri iki gikorwa. Igihe aya mazi atabonetse, umwe muri mwe ashobora gukomereka, umwe muri mwe ashobora kubabara, ndetse yewe n'igikorwa ntikigire kimunezeza habe na gato. Twari dukwiye no kwibaza impamvu Imana yaremye. Gusa kubw'impamvu z'uburwayi ntago abakobwa cyangwa abagore bose ariko bashobora kubona aya mazi igihe bari muri iki gikorwa. Niyo mpamvu bakeneye rero kuvurwa. Umuganga nta wundi ni Humble Kingdom Limited. Bafite umuti witwa Sweet Mami ukemura iki kibazo kigakemuka burundu. Infection, impumuro mbi mu gitsina bikajyana, ndetse n'aya mazi akaboneka. Dukorera mu nyubako ya Chic hafi ya gare ya Downtown. Iyo hageze ukatuvugisha kuri nimero yacu duhita tuza tukakuyobora. Ikindi kandi sina ngombwa ko hagera kuko dukora delivery aho waba uri hose mu gihugu, tukugezaho umuti kandi ku buntu. Wow, ikaze muri Humble Kingdom Limited. Mu byishimo byinshi, Emir wa Qatari yakiriwe neza muri Kigali ku kibuga cy'indege Kanombe, aho yakiriwe bwite na Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Mu munezero mwinshi kandi n'icyubahiro, birashoboka ko basangiye agakawa, baraganira maze banajya mu rwuri. Amafoto menshi yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ubona aba bombi bakomeye bari mu rwuri bashagawe n'abandi bantu benshi ubona bishimiye igikorwa bari barimo. Muri uyu munezero, Emir wa Qatari yagaragaye afite telefoni yari ari gukoresha afata amafoto cyangwa video. Iyo telefone yari ifite kamera ebyiri ziteganye, yari ifite agatoroshi, ndetse yari ifite n'akamikoro inyuma byagaragaraga. Yari umukara, ifite pochette y'umukara, kandi iyi telefone yari nto rwose, ubona ko mu ntoki ze hari agatelefoni gato ariko keza. Nyuma y'uko abanyarwanda babonye iyi telefone bacitse ururondogoro, kuko abenshi baketse ubwoko bw'iyi telefone. Ese koko yariyo? Ubundi yari iyihe? Mu mwaka wa 2019 nibwo kampani ya Apple yasize impinduka mu mikorere yayo ya telefone. Ikora telefone yari ifite kamera irenze imwe. Muri iki gihe yasohoye telefone ziri mu bwoko butatu ariko zose zihuje umubare. Yari iPhone 11. Yasohoye iPhone 11, iPhone 11 Pro na iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 yari telefone ifite kamera ebyiri ziteganye. iPhone 11 Pro yari telefone ifite kamera zigeze kuri 3. iPhone 11 Pro Max nayo yari telefone ifite kamera zigera kuri 3 ariko bitandukaniye mu bubiko ndetse no muri kamera no mu mikorere yayo. Nimvuga iPhone 11 wumve iPhone 11. Ubu bageze kuri 17 basohora telefone. Iyo urebye iyo telefone uyu Emir wa Qatari yari afite, ubona ko ari 11, ntago ari Pro, nta nubwo ari Pro Max, ni 11, 11. Iyi telefone ifite kamera ebyiri nk'uko nabivuze, kandi ni telefone ntoya muri izo ngizo zari zasohotse kuri icyo gihe. Iyi telefone igura ngahe? Ikora ite? Iyi telefone ya iPhone 11 kuri ubu mu Rwanda ni telefone ushobora kubona hagati y'ibihumbi 350 ndetse na 500 bitewe naho wayiguze. Ni telefone ifite kamera nziza ebyiri kandi zifotora neza, ariko kandi ikaba imwe mu iPhone aciriritse kuri ubu ngubu, kubera ko twabivuze imaze kugera kuri 17 isohora. Ubwo ndavuga Apple. Nkora ubushakashatsi kuri iyi telefone y'uyu mugabo, nagerageje kugerageza kureba niba koko yaba yarigeze gutunga iPhone cyangwa se nibura kuyikunda. Amakuru yanyeretse ko uyu mugabo igeze gutunga iPhone muri 2016 kugera 2017. Yewe iyo iPhone yaje no guhura n'ibibazo aho abahaka bayinjiriraga bakayikoresha ibintu bitari ngombwa kuri we. Yajyanye ikirego, ndetse yewe n'abagerageje ibyo byose bagerageza gukurikiranwa afite iPhone. Si igitangaza rero ko kuri ubu ngubu 2025 yaba kandi afite iPhone. Benshi batangajwe n'uburyo afite telefone ibarirwa mu bihumbi 350 by'amanyarwanda, kandi ari umwe mu mabiliyoneri isi tunze. Ubundi uyu Emir wa Qatari afite imitungo ingana ite? Reka nawe tuyikomozeho. Uvuze ko umutungo wose w'igihugu cya Qatari ari uw'uyu mugabo, ntago waba ubeshye, kuko kuva kera iki gihugu kiyoborwa n'umuryango umwe, Al Thani.
ako kazina urakazi mu mazina ye ko karimo. Uyu muryango ni uyobora iki gihugu kuva kera, kandi ubutunzi bw'igihugu hafi ya bwose bibarwa ko ari ubw'uyu muryango. Uyu muryango Artan family, uyu Artan akomokamo, bibarwa ko utunze biliyoni 335 z'amadolari y'Amerika. Ubukungu bw'uyu muryango bushingiye ku bucuruzi n'ubucukuzi bwa peteroli na gaze. Murabizi ko Qatari iri mu bihugu bifite peteroli na gaze nyinshi cyane ku isi. Ngibyo bya telefoni ya Emir wa Qatari. Muribuka ikibuga cy'indege cya Bugesera nacyo Qatari ikirimo cyane kugira ngo kibashe gutera imbere ndetse no kubakwa. Ndabashimiye. Je nitwa Eric Radu, umuhungu wanyu. Nizere ko mwakoze subscribe kuri uyu muyoboro. Tuza uri mu biganiro byacu by'utaha. Ciao ciao.